flavor gaban kemudian puji Tuhan ini kena lu via setengah mana ada i mana pizza pizza dia te mana pak ada i mana shawan pizza Shapang Jisu te thử khăn điện và Shapang yêu Jisu Shapang cái story yêu oh Shapang baptis Yohanes tapi yêu lesson yêu pak thì yêu lesson yêu kadang dia tangka story tahun lalu nong ladang tiap ke story tu ski ingin salah bang sutu iki jingi kai mo apa pinam he nang he te siap pizza mo tim saya mat si bedu bang nang bang misal Kanada uwan setan uwan pencuri Yesus laisin uwan pencuri Yesus laisin job nam Yesus setan tengir ngilang nam banca padang dan Yesus katakan dia kelasan te to te mentah singibang inya boleh kerja Shapang kajing selok badak pura kajing selok kepada undan jinduna singilawan undan jinduna soal kata in habang Shapang kajing selok hanging amut mendai council sin komita ma public council public de fellowship kamu iyo habang ya selok fellowship kamu iyo habang fellowship Laban kamu iyo tom nalai kani ka fellowship kam tam hitu dekat bala polis dang ba have mena kawana ka greet koi nunia kani ka bomud kalapan mood partnership kata kamu ka jinga dai parlo participation kamu ka jinga sembentalam ka jinga trailam pia trailing kat kabalai kamu fellowship interaction kata kamu ka jinga selok api yakran communication komunian bat hak wede bat ka pisa bat ka financial kali ba PI Henry nakwa ban shi mekini ki lightly ki jingbatai habang fellowship ide man sautu ba kadai ka kamut ka jinga dai parlo partnership participation kata kamut ka jinga tray lam dan ka jinga shimbentalam bat kadai ba ka jinga dai ka jinga keran kajing selok hak bede bat ka hak bede bat ka tin no hak bede bat ka tin pilih meneng la polis dang ka ong guna bible ka ong ya kata ka bangi la yoi wong Yohanes ya kata ka bangi la yoi bat ngi la yo sngau ni atu api balai ba phiru phinyo kajing selok lamak ni but shisha kata kajing selok de kejongi kalau lambat upa bat ukun jong uru Jesus Christ te yakane ang sim nako King James Bible kajing sha kaya baca bat kasih ndrai ang suetu ki manu tiap unong translate ya ka Bible kasih kadai ka kunhon na de tang wi berusimat na wa translate ka Bible kasih udah tamu berusimat udah tamu bereu ketemu John Robert te kita pi la translate tang wi bereu let's say kijing snow jong uru ka ban khia u baun tho ya ke ka ba udan kijing ju ka jong uru let's say ma ula ban jet udan ki pengen jong uru ada translate tang wi kome King James pat ki bon wa ki scholar te kihi olat ban tap ya ki jong ki opinion ten re hang ni pat jing sha ne thui pi ka Bible kasi ka tas ba ang setengah ba ki dan ki mo kam no perfect ya conference thane ka na kham ya jan ga King James
Ndai nomor bodan tang wai la se i dan try i bakalong dan kam try ban bu itu kentin shisha nomor Bible parang ko ang na dat ko na Bible parang pelawan pula truly our fellowship is with the Father and with the Son. Tela se i try i bakalong dan kam ban bu itu truly mo. Dari kalong kabaran kami kabaran ingin saya pegang shisha udah pen kalong kumba sedan manu ba artatian mo shisha kata kejing selok jongi te kalong lambat ukupan baru kunjung kumba pite ngai kejing selok badapura ndai pi iya tu ka hak tu ka program pa pi balai kejing selok no ka mata ka bangmut banshim dengan syet hu ipi dia hakini kisni menen ublai ushan yang ada kumai pat ba ade ban samda gani ade ban samda gani nomor hak tu ka bangmut ban la balai ka jing slok mut ban keren balai ni dai ban ya slok khang ni balai ni dai ban mo bandan ka jing asang lang semo kajing asang lang kajing kenduk lang ndrai mentah padu blay option dak mo ipat kabanga mamla pan kentat ban panyasam semo kajing sang akan pen krak kum ka sermon nani kum ka jing alap nomor kidan ki ba phi tip ki nashwa ban emphasize ban kam jeliu kendia ban shem na kijung kap kijung ni kamu tu ban selok te kumba pite phi ba ublai uthago adam ba ublai kwa ban mde kwa hoi kwa hendrai udan ka jing selok ka bajan ba blai adam udan kejing selok bahabat kabajang mak du blai markmat kumau beri ukuran barau parlok dan akpo eredan bahadu blai wan nya tak beredan wan keren ban mo bane tu khana badu adam bat ka em ndai tang bo wan habawan ublai ane tu pi ublai ulang baru mo habawan ublai kabenang kalong kumba kabenang ru kawan nama kaperadan baru kajing keman ru kabenang kawan nama kaperadan ki angel ki kiu ki ya juana ni tu ki angel am ha kaperadan ki kiu ki ya ki tu mo ki tu khana ba adam ba ki im kumta shibun ba ki ye ba ja kaperadan but kajing slok jong ublai ba dan kajing slok jong ublai baru adam kalong kaba keman kaba setengah hadu kata nomor bala nomor ba kilong kawai kamansi kei kaba uyu karkum kei kaba ublai usno tanan u adam ru usno tanan kei kaba ublai isi u adam ru isi te takdaw kajing slok jong ki kalong kaba usno tanan ada PPA ja kawai pat ngapa ni ja kawai pat padangnya keren te teng kamu setengah te tak ada kejing keren jong blai baru ada musa nu setengah bah but kabau adam upenne ya kini kejing selok ya kini ka fellowship kaba udan baru blai kabau upenne ya kini nda kabau komu yo blai unyai nang son kejing long kajing keman kajong uru kanang kam ya but baru akil yang baru misalnya san susu adam lada upenne ya kini kan jinga sebab ila banong lada yayat lang baru belai manu la yat baru belai pikir mau po jenisnya ni tips pang khana jong kumga khana jong no tu mau dan buai bro bayat baru belai
po QM siya benang ru. Ina benar. Gede ina. Ina biar baru beli kat senang. Tak senang pak. Lais pak senang kan? Beli biar baru ina beli biar baru beli lais pak senang. But ndai buyar lais pak senang. Ndai ba uyayat baru beli tu siapa nak? Bukan mak jingnya apa? Tak ada ngiru ladangi ya baru beli mentah. Nomor na yo kejing pening nila maniat baru beli. Tidak ada ngir niat baru beli. Insa inumat kejingnya. Kakak kejingnya ya jongi baru beli kalau kebaya jam ada kata-kata. Hendrai kumbang itu ba ke jia kejing jia ke basmusi no. Kabah kata mendai tamu Adam Hendai kata yang ngiru kebahia pateng lu Adam. Ba u Adam upenduk ya gani ka jing selok. Upenduk ya gani ka jing selok. Da ka da ka jing bom ko mu jong. Pi ublai wong kumno wong ba nau nu ding kebatip ya ke babah berbasnil. Wong guna minum yo bam na bahan nak tak kesini bangan bam dah kebanyak menyap sisa. Tidak kajing banget jong u Adam lagi kiten jong belai baru lapoi banget no ya no. Lapoi banget no ya syaitan no bam sanang kum ki belai insa tip ya ke babah berbasnil. Dah kajing kok mu jong Adam ya syaitan bat kajing banget jong how belai kapenong yu Adam banduk kajing syania hau belai dan kumnga bat ladang nga badi bahab lada ngatip badi bahab ide ibasnil han kendriak na mnai ngadu kajing syania ladang nganget badi long basnil ngadu kajing syania kumjuru u Adam hapor ba ulang sedang banget no syaitan ulang duk kajing syania baru mulai bu blai phai no ma hi dal de u phai no blai barapor bu phai no blai kala long ngam kum ba om u kham shin ya chu baru blai shin ya chu baru blai ni de ban ya baru blai but hagapor ko ba u Adam ya chu baru blai kamun sim jong uru kala khlat no blai. But umi isu kumbau yu I menshua te ke bo bleu I Adam ru I ke bo bleu isi Adam ru isi Henry mantapa ula yo daki we pat ki kmat ni lawan no nadu bo ngai chau syaitan nadu bo umshin ngai chu blai ya tu ju so menshua upet bo udai bomba Henry mantapa daki ju ki kmat udan upet yu so ula deng bo bahawan ba te bei da kumai pa mencuali iba ubasnya mentaulah iba udaiba babah te kata kalong hadu kata bat ulah sim so nak tengah so kamu nak bat ulah bam bat kunta kalong kejing nak kejing bungkok mu jong Adam bat u Adam ulah duk sibun bahagi ai kabakan tup ya kini kabenta kejing selok kebo udan baru kuat baru kuat te hendrai kumbang itu ba kamdai kalau kamdai tang ba kata yang Adam hendrai kata yang ngiru mo ublai uthau yang ni han hau Adam nasi ban mat kejing ban mat na kejing cak ban keno yo ublai nila ban ong ba ublai uthau yang ni hau Adam shua bakan rung kapo uklum semua tahu ni hadian ba rung kapo hendrai shua bakan rung kapo hendrai ke ba ni mat pat kadai nomor ba kamdai na kejing le jong ble uthau yang hau Adam hendrai kadai kejing jit jong Adam kadai kejing jit jong Adam bat ublai uthau ya kawai ka an ya ka hukum jong kejing har patan ka an tan rai tan natural lah
ba ki ba u Adam u yo jingkar khu no blai ya kita ki jingkar khu ki ba Adam u yo no blai un penihar patang haki khun jong lamba ka hukum jong ka jinghar patang ba ha ka por ba u Adam un ko ngo sho blai u du lo de ki ni ki jinglong ki jong blai ba na khlar ni no blai ha por bu dang sno ba blai blai long ba ha blai long ba im blai long ba khoi u bom khwan na de long ba e te ha por bu dang sno ba blai u dan lo de ki jinglong hadin bu la phailan den no blai ka basa ka ba Adam udan kadai ka ba khumpong ik tagi jingwa mo ula phet na gajing ula phet na ujingim mentau dan stang gajingnya ula phet na gajingi mentau dan stang gajing isi ula phet naka engin naka hak mentau dan stang apa te kum ta ter udan stang kita te kai ka ba Adam upin har patang ngi kidai stang kita ki ba udan gajingnya kajing sure no blai kajing aklar no blai tikum kita ni yo Adam bat ni yo sure ya kajing kerku ki bau Adam dan suaran dan kapok hoi suaran dan kapok but kawai na kita ki ba Adam udu kadai kajing salap baru blai aku aman banita but habau Adam udu ya kata kabas musik kalau bangi udu ya kata nah tak tahu Nini isi yo blai. Adu shwa ba pipi ni macam Jesus Christ pin shema pipi isi yo blai. Isi yo blai pin shema ka Bible ko amba kajing kwa brajo kata kada kalau kajing shun yo blai nini shun yo blai. Namar ngidan ya kata kajing kwa braja kada. Ka Bible ko amba dan ba hak hak ni ka pertai. Baru nilayat sakaman yo blai. Baru nilalang ki bom mentai lang na Bible ko. But kiktian ki bani kran ruki datang dah kajing tem sudah. But handrai kumbang itu blai hakajing senai bakrau jong udah. Blai ulah hakaya ka babiang ka Bible ka. Blai upha yu kun. Upha yu kun ubalakhana ka brio. Ya ubalakhana hapok ka hukum. Ban le yu ban penyok pat hangi ya ke ka bau Adam uladu. Bat kawai ni kita bawa Adam uladu kadai kai kabangi akaran menta kadai sepang kajing aslok kabang Adam udan semua berulai. Bat ya kene kenal apor ba situ kana kene apor ba Jacob no lapet na kiyeng jongu ba nomor ba usalab ba syukur ba mo ya apor ba pet ha ta kajing sosi ba ta kajing bankia hagijing kuslai jengmut jong bau lale pop yu blai wasnang smuthu kata kajing sngow jong bau lale pop no te wasngow shapting bau blai umap yu bau numap chu ki pop jong bau sa jot te ha kata kapor ulakwa madula kwa ban kala ka bau kwa ban iti ga dong chu blai para kapor men me kapor bau thia wei blom usiam yo we mau ba Bible ko mo le singkle bara kata ko por sneu gejin por sneu ba yo iya ga hey petep nam kana hebre petep nam gejin ko kana nu Jacob petep am Jacob tefan yo iya ka lada ya ka jingken iya ga jingken bara kata ga jingken pi iya to gador ki amel ki ya kiu ki ya kani bahal to kajing personal ke thu ki details ba kani kajing king ka kot nadu na benang bat ka sedang na khandau no kadai ka ngala benang ka bapnya so ya ka khandau ya ni ko perthai ba ka benang te hagane kajing personal jis blai upa bani thu upa yogu Jacob omba ukon jongang sawang bandau man mo salong kata kajingking ubah penyesok yang ni buat kabanan tak kadau Jesus Christ uang gumne Nathaniel uang gumne kemau Nathaniel tu doa kabari doa kabari ba kaban itu yo Jesus Christ dihadin pak manum tu bakhat yo Nathaniel lewan kendu Jesus Philip
hadin kata apa ni keren jongki kalau ya kata jing keren discuss on gumne shisha na ong api pin sayu I ka benang bala ple bat ya ki angal ublai baki ya kio baki ya hiar hano mde ya jingkin and how kun bro de Jesus Christ no yate te uta kane ga jing posni de jing tu upa baki angal kin saya kio ya hiar how lengbau Jesus Christ katu ga jingkin ka kadeo ka thau Jesus Christ kata ga ka gospel bangi imdan syuka jinga selok baru belai hendai lengbau Jesus Christ nila bandan yang kajinga selok baru belai wat kabanan ndai tam abang baru belai Jesus Christ ndai bat kabanan hadu baki angal kila manwan bang no te kata galong ka kai ba mismutna namar ba kani ka jingken ane thu ipi hendai ka bai phar pat ka jinga selok jong baru belai menta kamlong su direct na kamlong direct mencoba adam ulong dan uyok ka jing selok ka ba direct ka balong makmat hendai ni menta pat lengba u siang jong lengba Jesus Christ habdan kam ka jingken kapala penyesok ya ka kharai no kapala penya khlat ini kharai kapala penya khlat kadai ka pop kharai de Jesus Christ balong kata ka jingpin bayate kata ka jing selok jong baru belai kalau ka jing selok kalau ka ba kham jilil ladadan ke ai bayate hapadan se pigum kimi ki pa kala man sutu ba kajing ya I kuno kajing I jong pi shilo kaya te ba haba pi ai kajing I jong pi hakikun kaya te lamba kajing I jong pi hakikun denum dai kaya te kumtaru ngiru kajing selok jong baru belai kaya te ba namar balai namar ba niru nidan kacita lembau Jesus Christ baru belai lembau Jesus Christ tu itu ipi kendiat sepang Yohanes nomor meneng ya pule ya gane ningkong Yohanes bau Yohanes uang ni sisa kata kejinga slok de kejoni kalau lang baru kupang baru kunjung Jesus Christ dengan itu ipi kendiat sepang Yohanes Mene Yohanes numpun baptis udah wena kisendran uba im selama ngelapan am uba yap kadu deh yap kadu udah u Kristen nak itu kikar arnut kibala samba kibala macam bah haka jingi jongki haka jinglong jongki bat nane tu ipi kendiat ba nu Yohanes ulang uparlo uba kami jam bahaba Jesus Christ but na banang ulang uba lajit na kiba lajit ilak aruf ilak na banang ulang special ha Yohanes but uyo yak takala baum yajan baru Christ hakadok ini apa pini miok kalap dai kwane ban im hakapor bau im Jesus Christ menshwa kwa nini miya nani ayo epi om ayo bulai ba nini la bandan ke jinga selak ka ba kham dan buram ngala banam bane ka bau adam udan shwa bandan ka po kita bane khilaban yathu yana balai ke jinga selak jongi mantau bulai ka kham dan buram chu bane to ka bau adam udan edan balai Wadam macam nama tak kapok, suagun bandon kajing selok baru lagi. Ngabar pi nak kajing sausi, nak kajing bong, nak kajing duk jingkernan, banyak ya kajing selok baru lagi kalau hal kakabuk sial. Nah ini yo kata. Ta, nu Yohanes kan itu pi kajing kalat kabau yo banyak selok baru keras hakado.
lalong way na kilaingot kiba uyo iyo Jesus Christ akapor Jesus Christ upan kalador yang dia bikama thaba apo ulung jong to cing bo haulung no bo upan kalador yang dia tu yo nas uyo iya kata hak to kapor wan hiaru Moses batu Elijah dan tu uyo i tu kaji jong ru kamna shu Jesus Christ uyo iya kini ki bat ladan ru ulalong uweiru na kitu kikat nungot na ki arngot na ki laingot hagapol bo Jesus Christ uyalam iki bau ang bangan ban doai so pa so bung chakam dai nang dai le kita pa yo thia mo handrai ai yang ni ba ka jingje jong Jesus Christ uji kita ki ba kamsan ka jingje jong yo ne so Jesus Christ ka kamna kamsan ba do kata but ulong weru na kisanran kiba ulayo ban shimanta berkacing kawai pride lot sapa haka Passover te ulayo kalat kaba kiwe kimla ban yo no haka por bo Jesus Christ wem banan kajing slok bat ya lang bat ulaya lap lang ado laisnem sten kijing hikai kiba uyo te kidon kipor ba kihabannya saklan kijaka kajing tek jong Yohanes bar Jesus Christ kanan kam scam bar ulong ulong mau tang mau usengran ba hakapor bo Jesus Christ uyap udah tang mau badan hantu nda Jesus Christ uyap udah tang mau bawan yalam ya kakeme jong Jesus Christ ban kran bar Jesus Christ kitima bo Jesus Christ bar usong ba ngal IT no ya kan keme jonga ba mem sumar no tidak tang mau ubayu i ba hadeng bo ayap kidung nam ki sipai ruman do sum haka kurung jong bat kami kasnam bat ke bat ka mi kasnam bat ka te kajing nganget ba klanang kam te shushu e kajing e jong u badu Jesus Christ hingrai manta Jesus Christ ha to kapor bo Jesus Christ uthop de ka to kashti Jesus Christ la ya umi snow shu ya umi ishu Jesus Christ umi ishu hingrai dang ong hi ba kata kajing selok jong baru Jesus Christ kadang-kadang wong kono wong truly snap paham wong truly our fellowship is with the Father and with the Son was mentaru mendeshu kapkum kada bau dan kajing selok ba Jesus Christ hingrai hak manusia dongdan kajing selok mendai ba menta ka kam da se kata kajing ya jan jong u ba Jesus Christ ka kam kan kam long ka ba duna ba ne to ka ba dan shu kata ani kan kam long ka ba kan kam kajing sultanat ru kan long tang kan dia ndai am ka kam long sultanat shu namar balai hang ha uyone suang ba sisa kajing selok de kajongi kalong baru kupa yang baru kul te tagadaw kalong kaba sultanat ba kajing selok kaba kidan ki apostol munsua hakada kamut bangi menta ni dan kajing selok kaba kamduna nomor mi olat ban dan Jesus Christ hakada andrea kalong kam jeleu ban kiru kam jeleu nomor te kaba ublei kwa kalong ba maun dan apa dan nujung Jesus Christ dan apa dan nujung te kajing selok jongi baru apa baru belai kajing selok ngomong pi kadai rubang ya lang baru belai mo ndrai go Bible ko angkom no hatu arnut ki ya lang ada ki ada jingot amos lai ba pi pinya yat lang baru belai
pidai bandan ke pidai bandan kajingnya hapsul haka mensiam jong pi baru belai pidai ban sultanat ya ke bulan sultanat pidai ban isi ya ke bulan isi dia hata pilaban ya lang baru belai berkata yang belai maka datang membaca jingka arsin maka datang ke jingka arsin kadang kajing penkela jong belai ya kadang no jong lumba musim ko ya kadang ko pamayam ba kadang ko papala ba badai tang kita bapela ini ba bani hapsul berkamon jong belai tenama kata ha kapor bangi ni jong Jesus ha kapor bangi ni laya inilah long tulah karsian ni dandu kajing selok baru belai nila banyak lang baru belai marba menit tu ipi hawat kumba Bible kumba ide ban habayat lang baru belai ide bandan kajing setengah kajing kai baka dono jong belai ka itnat ka dono jong aru ka dewan itnat lung ta ngong ban yad baru belai lung ta ngong ban ya selok baru belai but kai ka ba belai so tenat kalong ba ui to Jesus Christ belai ui to Jesus Christ kum taru bangi na yad lang baru belai ni dan kambang ui to Jesus Christ kum ba belai uang this ne te ulang khon jonga hau banga asmu bahaya kum ta ngir min ong uni ulang nong pen jonga hau bangi ni asmu bahaya adangim ni mi ong kum ta inuma banyak lang baru belai ublay uang hak parang ko it please the Lord to bruise him Isaya kalau kajing asmu bahaya ublay ban penmong yo khon jonga kalau kajing so bahang belai nomor ba uyu i bangin sapoi sapnai kumtaru niru ide bandan ya kajur kajing setengah ide ban semua bah bau Jesus Christ uyap nam ta jong dopi nunggunta minuma banyak lang berulan Bible ko ang bau belai i ja ka hak baru isi ya ka bau niru ladang nim i ja ka hak bat nim isi ya ka hak minuma banyak lang berulan takadau banyak lang berulan dan kam bandan ke kajing sultanat kum bau belai udan ban mudai kat kum kajing kwa jonga kadai banong kat kum kajing kwa jong belai mo nomor arnut linya lam kamut ba ngan syong nan ong belai pat ngan suntu kum ne te pipat kum ne hilang ne mane lang bat nga ndai am kadai banong ublay shaw banong penga nga sultanat kumni piru pide ba sultanat kumta kadai banong kumta hoy ngane thu ba banis lok ba ublay kam dai hadu kata kapor ba ngino perfect banis lok ba ublay kadai lemba kajingan jong how Jesus Christ kapor ba ngin nga jong Jesus Christ ang tangidan ka jing solok ba ublay berkata ba nomor mentanya niya dan kajing ya doyang halor ka tim ba kabanang son of Christ umtaru habang dan kajing selok baru belai ide ban ya chakma ba bangindan kata kajing ya selok kabanang kham jan shu badu katangin ang jan shu katangin ang kham na shu but banyak baru belai bandar kajing selok baru belai kamut bandan ka jing tray rengkat baru nya bane tray rengkat baru hal ban ko ulu belai ngam de ban tray rengkat ngadai ban lekat bangala ban ko ulu belai benda kum tahu belai kunung harap yang kan mau aku bangun pina duk tuisin ba habangnya keren sapang katang keren sapang gajing penem bon gibiru ki kluma nomor ki wanra kita ki kitien habaya keren sapang gajing penem ki om ba ada pi pim persan kumnu belu ni arab pi kata kam deh kapor
pimdai banwan ra kita kita apa pikiran spang yang keturi jong ke jimpen em kata ada spang ada ngakran bunta ra kata apa pikiran spang ke jingsan pio kres nomor bomba nilai tip na Bible ba ha ke jimpen em ngaba pinum dan bunta tang ben sungai ublai ulong alpha baru omega long alpha baru omega jong ke jimpen em ulong basdang ba upun kutiru tang haka jingsan ni dan benta Bible ko Jesus Christ on to ina ana bar mangaru api te bandan ke jing slow baru blai ru kamat kan bandan ke jing kran baru bandan ke jing doai baru banyak kran batu tang dah kebangi doai yang dah kebangi pulir tin jom nomor haka jing kran dia tang mapi bakran na blai ru no kran blai ru kran haba pi pule ke Bible pin saya usnga ke sur jom kunju haba ni doai ru pin saya usnga akan mau kami ba man itu testimoni ba hor bi doai shindon kita ki blai kran hai mon ran pi atau por ba pi doai blai kran tikta lo ngajin klabas tana ba ila mani on ba jing slok berulai kajing slok ba Jesus Christ ru kalong ko ba kunju e ko bangi ni slok badu berulai nyabane train kat badu nyaban doai ru uru ila ban doai ila nomor ba blai wai lo tau kabor abne mar kindam te nia selok baduru dah kebaishim mentah kajing khawai utrai kumbang ong pi mana tus ni ba kajing khawai utrai pide ban kemawi u mana kapor ba pi ha kapor ba jong pi de ban kemaw ba ladam dai dah kajing nya jong Jesus Christ inumia hiru tai ka ban sa mandi tru bat kumju akan siam tru but ide ban itu kumbau Jesus Christ ide ban setengah kumbau Jesus Christ setengah Jesus Christ orang mana abo dua umko pa jangan apa benar Abba Father niru ide bandan yang kata gaju kijingkranan kumbau penan kam Jesus Christ Abba ko pa kumbau Jesus Christ ide pa jang niru ide ban ide ko pa from Jesus Christ. But mendai tang ba nia selok ba Jesus Christ hak kita kilian. Mar mentang ni tu epi kadai tayo jumpai ngam kran lu iki baru anda ngasuya tu epi. But kadai ke jing sim bentaru hak jing sastom jono. Bible ko ang gomno upol ong hapi lai spa ong bangan yo itu yo. Bada ka bor ke jing ipa jono balik ke jing selok ki jing sha shitom jomu habal apne srem yang ha ke jing yap jomu ni upol wong ba ngadai balik selok ki jing sha shitom jomu ha kasi ka shitom jing sha jomu ndai gadai the fellowship of his suffering kadai ke jing selok ki jing sha shitom jomu tengiru habong selok ba Chris ide bane selok ru ide bane sim benta kumbang ila ong mo mana haba ong fellowship haba ong jinga selok naka ketien tan rai naka greet kamu ru participation kata kumbang sim benta baru Chris kumbang Chris usha ya jinya niru ide ban sam baru Chris ide banang jan kumbang long Yohanes hadu ba ide ban ban sha ya ki jing pen stom mo Jesus Chris wang Raka pertai ke isi jangan ni nama lain bak ya piru kan isi dia pun semua nama mak jadi manusia kita kampam lagi ni isi bak hadu ba kaboy beli ka ang bang ilong ba khala ba kajingnya jungis pang blai ru kalong khala kajing long bril jung Jesus Christ ru ke banginya ki bro ki igumba ni tak kumai pat
ka gospel ru kibreu ki ongba ni pendam na ki hukum jong blai te kila kalau shulong ngila shulong nongwai na ni ko pertai idai sha ki nongwai Jesus Christ ongba pilalong jong kapanan pilong shut na ni ko pertai bangsa kawai de hal tu ka jingkran jong yone ongba wong ye thu ya phi ye ai ka ba ni yo snau ba ke ai ka ba ni te ba phiru phindal kan jing slok lambat ni te kamu yu ha ba slok lambat ni ba slok lambat ni kadai hakil yang ala banong hakil yang baru lain sang apa Pila bani slok bagi hakil yang baru, lainnya tanghaka po. Upoli uang ya kata, pikan mau perlu ulasha rahu Agripa, but uni Agripa nomor hakto pol pendam kam ya ka laju banyak lap, tiu Agripa uang pol sakhan dia menget melapan kamu yang penong Kristen. Wong satang kendiat melap jan penong Kristen yang almost thou persuadest me to become a Christian. Tu Paul ulang hu na doa yang ulai. Pada kaba kendiat ni dah kaba sibun. Ladai memut ba jan penong Kristen ne hak ba dapuran. Penong Kristen hak ba dapuran. Om tang mame Hendrai barat kita kibayo sengawang yangan hagani kasni pinyalong kunga latno nakini kinjiri bopol wongat nakini kinjiri udah we kapok nangai udah we kapok tiupol wong ba lapane selok pana lapanong kunga haki yang baru kunga hendrai latno sang kapok te kumju niru mon lagi niala lagi bro Nila panong iki, nila pipi kini iki ibarat mereka apa gajing, berpindah gajing slok ni. Hakil yang baru lagi setengah pop. Kadang duna, hagabam gadi kumno berpipi kinshpun ber. Kadang duna, hakarkum keran, hakarkum akor kebangan apa ni pi. Kadang duna kita, orang baik ya kita. Hendrai selok hagiba long kaman hagiba long yakaju hagajinga thang Jesus Christ hagajinga hagajinga doai hagajing roai hagajing mane hagajing shimbanta ka kam jonglai hagita ini selok kam tam shibun yemani uju ublai laban Islam itu ya kata but ujuan suang gumno uang ba nomor ba udan keika ladapin pulih ham tu katkum ka konteks katkum ka konteks pin syam tu ba ujuan suang ba ladapidan ka jing slok baru blai baru kun pin satrang ru bandan ka jing slok berkibreu dan Bab nama kata, pin saya tu aki, ya ke eka bapi pila ya senau, balik ke eka bapi pila i. Tekum taru, ada ni terang bandan kajing selok berkiwai. Ina tu eki eka kubur baba. Ina tu, walang imong janai hijing ikai, walang imong janai hijing tu ipa eki baru. Ina tu eki kubur ong Yones, ya ke eka bangi ya senau, ya ke eka bangi i, ya ke eka bangi tep, ya kata ina tu. Tangnya kita ke bangi tep ina tu. Hendrai ladang ilong bom janai kijing hikairu. Ni devan snus kam hingga nilapan ong hiru yaki breu. Basisha kajing selok jongi kalong lembar upa berukun. Uwiane supunan kami itu kinten sisa. Kanang ban keran persya itu breu kiba artatian bangi dan kajing selok berukun. Marasi dan kibreu kiba
bakam penne ek jengmut jongki bakam penne ya ka bakul lepor tang ban pusan tang aki jingika jong kres andai mau kres basutenat ban fokus tang aki doktrin andai doktrin jong kres andai how kres nomor bun sen hi pin se snow ba kibre bishit ang balada pi pin ngai kungi pim dai ban islok patni lada pi pim mane kungi pim le kungi pim kumta ter ada ni leng kumki kinyo ini bangundan ke jinas selok badu belai baru Jesus Christ andai hagi jingduna jong kita baru ni damo ahi banam shisha ke jinas selok ni kalau baru belai baru kujung Jesus Christ nomor ba kibun kumita mar kibun kumita takadaw ngi deban sus kamba nomor kumpa pite pin mdei ta bang la perfect hagijing te upo yu anas wang bang ya thu epi ke bang te ya ke bang yu snam ya ke bang yim te beleng chu thu ya ke bang yim sus kam beleng chu thu de takadaw wala nomor ngani thu epi bang yu munta ni skam ke bang ni ya lapru ya ke ba ni sutru ni don kadaw ya ke ba ni don ka jingbatai balang ingat kumne inde tang bang isu ya thu kana hendrai shongno bakta ke jinga thu jongir walang ko bakla ni dawa ai ban ang ba shisha ka jinga selok jongi kolong baru blai baru kupa baru Jesus Christ nomor balai ni thu tang kata kum ke jing tip ke bangi ni la yo no Jesus Christ namang itu bangin sanang sama namungai badadan tau ibriwa pertai bawun ong ba mentawa tiplet baros pang babai baru asno tulet yang jing batai jong ki bar marni ki bro ni dang nai ban adiki ban busu ki jing berkat ni apa ya ke kotak nang sibun ya jing kerku ndai ke jing keli ke bakong sana ya galong ke jing keli ke bakong sana ya galong kumno pin shisha ba pidan ke jing salok baru blai baru Jesus Christ kai ke proof kai ke dak ba pin ni pikan mau Jesus Christ uang bakin sadana ke singi ba kado bagi banang na atrai imshim na kya ka imshim na ya lap ka imshim na bek so ka so men Jesus Christ uang na kilena na pi ba jula mama pi ba jutrai mama te kum chu yu anas nang pun baptes la pin pule tu ka sti ba ni kom tu uang ba pideban proof pideban pensisha ba pi dan ke jing selok baru ble uang kumna ang pengen kod dak ni ki kod uang ladangi ang bangi dan ke jing selok lam baru blai bar ladangi ya har ta ke jing dum nilam na bat nimla ya ke jing shisha henry ladangi ya ta ke jing shan kumba ulong ma u ha ta ke jing shan ni dan ke jing selok lam baru pi bar ta snan Jisu kunjung kapan kod ini nak kapar, tuh pensisana nak pertai bangidan kajing selok, hoi dah kajingat, pilayo pada kalat, banyak selok baru belai, ada nuksian, ubaya te ini baru belai, hendrai, balai incu semua tanah ke kebalong ligan, keba datang keba sunyau pi ba pila dan bijang selok belai nda pim dan shisha nam sung tanap ka makata ka gospel na sung tar ha gospel ka ba ka ba na ban shim ta ka ba na ban em ga jigim ka ba ha munta ke ba thai ru ba ka thai ban sawan bangun dan ga jing selok am ta ka thai ban sawan han de munta kum no ngan ap khami ngan snow shingan bangun sa dan ga jing selok ka banan la da ngam ta ne ka thai dan ga jing selok nadangnya ngamia hagi jing sha kumbo Jesus Christ ulung jing sha
kita kedau perabang itu ni ya si mekanik alat kabuk siar ba ngedeban ya nang kamjan susu batu nang jan susu batu kuntai sampai dulu adur jujus besma keburom saya keburom sampai adur tu boleh berku tapi baru ini jin